Pravoslavni Srbi Dubrovnika sa svojom crkvenom opštinom sakupili su tokom dugog perioda svog postojanja i opstanka u ovom drevnom gradu na Jadranu veliki broj ikona i umetničkih dragocenosti. Neke ikone je srpska crkva kupovala, a neke dobijala na poklon. Veliki darodavci su bile brojne srpske uticajne i bogate trgovačke i plemićke porodice iz Dubrovnika, koje su prilagale svojoj crkvi i rodu ikone neprocenljive duhovne i umetničke vrednosti. Punu deceniju posle velike srpske Golgote na području takozvane nezavisne države Hrvatske, aprila 1953. godine gospodnje, crkveni odbor donosi odluku o osnivanju muzeja Srpske pravoslavne crkve u Dubrovniku. Stručni konsultanti za ovo značajno delo bili su poznati akademski slikar i kritičar umetnosti, Dubrovčanin i Srbin Kosta Strajnić i dr. Svetozar Radojčić, profesor Beogradskog univerziteta. Muzej je smešten u zgradi tik pored Blagoveštenskog hrama, u samom jezgru Starog grada. Prelepo kameno zdanje darovano je crkvi od strane stare srpske plemićke porodice Bonda. U muzeju se nalaze sačuvane dragocenosti i iz crkava na Postatu i Boninovu. Tu je i 78 ikona, rađenih između 15. i 19. veka, a koje po stilu umetničke izrade pripadaju različitim ikonopisnim školama: Bokokotorskoj, Dubrovačkoj, Ruskoj, Italo-Vizantijskoj i Italo-Kritskoj. Pažnju pleni ikona Blagovesti Presvete Bogorodice iz 17. veka u venecijansko-vizantijskom stilu, a naročito dve ikone Italo-Kritskog stila iz 16. veka, na kojima je prikazana Tajna večera, odnosno Veliki četvrtak, koje po svojoj umetničkoj vrednosti spadaju među najlepše primere ovog umetničkog pravca. Ikone bokokotorskog stila rukotvorene su u gradu Risnu. Ovaj stil je direktni nastavljač moravske ikonopisne škole, a ikone je od 17. do 19. veka slikalo 5 generacija živopisaca iz porodice Dimitrijević-Rafailović. Tu su i savršeni radovi Lambadosa Emanuela, koji je uradio čuvenu ikonu Gospoda Hrista i Svete Marije Magdaline, nazvanu Ne dodiruj me. Zatim ruska ikona, koja u minijaturi prikazuje sve praznike kroz pravoslavnu liturgijsku godinu. Muzej posjeduje veliki broj ikona na kojima je izobražena Presveta Bogorodica sa Gospodom Hristom. Sve ove svete ikone su neprocenljive vrednosti, kako u umetničkom smislu, tako i za pravilno sagledavanje istorije i korena duhovnosti naših prostora. Posebnost Muzeja Srpske pravoslavne crkve u Dubrovniku čini i 18 portreta. Vlaho Bukovac je oslikao čak 9. To su portreti crkvenih i narodnih velikih dobrotvora i ktitora, braće Nika i Boža Boškovića i njihovog čuvenog pretka Ruđera Boškovića, fizičara, matematičara, jednog od najslavnijih svetskih umova, autora više značajnih pronalazačkih teorija i pisca naučnih dela tokom 18. veka. U zbirci knjiga se nalazi i jedan deo bogoslužbenih liturgijskih knjiga,
koje su bile u upotrebi, ali su danas redak i lep primer stare štampe sa značajnom muzejskom vrednošću. Posebno se ističe Novi Zavet, štampan u Kijevu 1703. godine gospodnje. Ova sveta knjiga u srebrnom okovu izrađenim u filigranu sa ulivenim emajlom bila je vlasništvo patrijarha srpskog Arsenija III. Čarnojevića. Svetu knjigu je još 1803. godine gospodnje otkupio i darivao Srpskoj Dubrovačkoj crkvi plemeniti Petar Palikuća. Muzej čuva i kopiju Miroslavljevog evanđelja, kao i rusko štampano Četvoro evanđelje iz 1805. godine gospodnje. U vitrinama se nalaze i dragocene knjige Biblioteke Matice Srpske iz Novog Sada, kao i biste naših znamenitih pisaca, Vuka Karadžića i Dživa Gundulića. Srbi su u Dubrovniku imali svoje štamparije, novine i knjige na svom ćiriličnom pismu. Kao u drugim dalmatinskim gradovima, u 19. veku deluju sokolska i pevačka društva, a radi i ženska srpska škola. Srpska knjiga i prosveta u Dubrovniku su na najvišem pijedestalu. Biblioteka koja danas čini deo muzeja sva je u nizovima brižljivo odabranih i vrednih knjiga, najrazličitije sadržine i na mnogim svetskim jezicima. Dela Dživa Gundulića, Ruđera Boškovića, Palmotića, Marina Držića, Šiška Menčetića, Meda Pucića, Vuka Vrčevića, Matije Bana, Iva i Luja Vojnovića, Antuna Fabrisa i mnogih drugih slavnih naučnika, pisaca, pesnika, prozaista i mislilaca, kao da nas podsjećaju na reči helenskog mudraca Antigona: čak ni bogovi ne mogu da unište prošlost. Sada već čuveni muzej Srpske pravoslavne crkve u Dubrovniku svedoči o visokoj i razvijenoj duhovnosti, svesti i kulturi dubrovačkih Srba. I Dubrovački arhiv je izvor za saznanje o odnosu Srba prema Dubrovniku i svedok viševekovne blagonaklonosti moćnih srpskih vladara, od župana Stefana Nemanje do viteškog kralja i marsejskog mučenika Aleksandra Karađorđevića prema malenom, ali bogatom i osobenom Jadranskom polisu. Muzej Srpske pravoslavne crkve u Dubrovniku svojim duhovnim i umetničkim dragocenostima ostavlja bez daha svakog posetioca i svedoči o jednom svetlom delu bogate i slavne dubrovačke prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.